Romaning ti Benu Mistra Memorial NRL Young Talent along chepati dun pen karbiang long aphan nong me kewan pi. Delhi Karbi Students Association atum pen arpukimi kachebat ponamai kangni. Bokajan along palong niya college along MMN MS ingpuponsi from Kironpon. Karbiang long live Karbi prime time abirtang ton pen arjupanikta. Moni natum anutin si kaprek architect anutin architect si akaprek la soatelen jong si rimdun pame pulote ale longponji. Lason si Romaning ti Benu Mistra Memorial NRL Young Talent along chepati dun pen karbiang long aphat nong me ekewan pi. Puluni constituency kaparlo Tarabasa Vibini ingti arongamikar babu ingti lapen sonti tisopi asopo akleng si Romaning ti alang likedamtang pai ni pai Krisiar ni Guwahati along kepadopon Benu Mistra NRL Young Talent along artist mate arjan ki hianat chepati dunlo lapen nong e chepalong dun si karbiang long araraphan nong me wan pilo lapen laso anong e chepalong dun pu arjulong si Phuluni Press Club abitung atum dam si Romena hematum aphan karcho padopon alang li Romaning tb hekpenta ke art mate arjan ki hi anat aning hang pik abang phu alang li kadure ke dokok penajok aning hang tame kisung dokok titik Lasi alang liasar bura lapenasar piatum Karbiang Autonomous Council aphan kachuning rike Karbiang Autonomous Council pen rabdun bom pute anso se angsong kachepali dun chi aphanta kachisik do puta pachini pon. Romaning ti ang komite dengan kasalo lang naman ke bagong ti akan aku ni pailo lang naman ba ke competition ko. Dan ang ligay dak hemente kon Ni bang akleng sila sila di nila tum arjulong nang gati long ko pini kasi pati dun pen nang ta karbing long masami sinong mewan kadi pulunia wa hawagan si sinong mewan bola si kopi anak senang ligay pati dun sila na bang so award nang ligay palong ano ni bang kala gati long pen Benu Mistra Memorial NRL Young Award Talent sila no ko award sila ko anang deng nang ligay palong ni bang ke ang deng nang ke pula pemela young artist la tajum hekam se ko sigolong dun dan ang liya prang nila poson ka Charlie dundo man ang artist sa ni bang cari dun thai la bang ke ni na jong ban hai na tek an ko an ni na ten se body ni se so Charlie na ang tela poson pa ang sang ni bang long dun dekkel lang non ten si cheng silo bang award ban ko exhibition ta non la si kidun la so dulu la lang itong Guwahati Artist Guild pen so dulu Guwahati Artist Guild in collaboration with Fine Artists and Craftsmen Association Kapaka and before Sahitya Sabha present to the 6th annual art exhibition to Buti Video Guwahati pen lang itong tenda Kapaka member tenda doan pen sa video lang ito la Buti Video sim dito exhibition dito tenglah nong me ke bana mangke ining karong sitame ni yan ining karong ulang akhirnya dalam ke Fransi itum karbi hanglong pan ka an so se itum karbi hanglong pan chot seli asam along regency I step pensi asam I step do an pensi la so ke long nong me ke long pinyang mati di la si an so se non university along university la son Delhi long chepati long akonon ki dum je pan ako kimang dola la det kolote la fansi ni la so unang lang ko fansi ni also se karbang long kan also se karbang long arat an pan also se tuning risi ni lang ko chomba pan also se ahir jume also se pekna helang rena helang kosi ni ninga tong matha bom nai dan ang itong lab kasi toy din pinya ka orasan do mama tong oh kecot toy dola bang putte ni dita anam chodom chok sadhu menir ko akhorot abi kanta la pan ka pachali akosto dovik ani si ghati lang la manteng ke chedeng gam tangta ni ya lipan ta beset jennet tenet tuk tak bang kang hon
lain ni nam kadong tum kan tuning laksi gari dan kerap don rasona sistem do mak picho ki juna bana kosto ta do akoda ke dam tamya kosto do gati halloween pina sitame ba ke kang hong dun na join te ma ansa se karbe ansa se karbe rat to banda churu si tuning si pun ala lang tumle nang rap somte cmem ansa se mele te li tumalong keng video ko alang tumle nang matha somte ansa se so phantan so se pat ke somte balang tum jo kong pidon ra ansa se hadet dak matrola itum india wang kang chap ta gali khawa kapre kalong pakap di banta meaning halang ni bite to ni risi pun phuluni pen dir chuna rong pi carbing long life loke charlie dun pen Delhi rong sopi along boha ke dodam akarbia risoi jangatum Delhi Karbi Students Association aja kong la anso se ke pangtang pon thujia phanpura arpukimi kachepek ponamai ke paman pon Loke Charlie dama phan methang along ri che ote kangsi Delhi rong sopi along boha ke dodam Karbi risoi jangatum tami methang akhaya phan kachera kom thekji lapen kachelang dun thekji phan lapen kiduki sungdo ansatami kachirap seroi thekji phan Delhi rong sopia long ke do anakarbi arisoe jangatum chingri pet pen chingrum si jesamet Delhi Karbi Students Association aja kong ke pathe ji aphan maing ni ponsi arpu kimi tame chepek ponlo labang solong mai phuang hoilake bidya ingti dun mai phi senso ingti katharpi chunbang romesteron east herong pipi spokesperson Franklin Rongphar dihin rimbang Kolpuna phangchopi atuma phansi chekroisar pen arpu piponlo Delhi Karbi Students Association atum pen Delhi rong sopialong kedo ana karbi atum pen kiduki sung pen kachirap seroji aphan lapen prek jamasai ansitami bidi sore kachepa choi seroi thekji aphansi labang sosai dengponlo lapen labang sosai kipechun ponalong karbianglong arat aphan kaching hot karbianglong autonomous council CM Dr Tuliram Ronghang akira pensi puthot Delhi Karbi Students Association pangtang pontulonang pusi loge charlie dampen boha ke dodam akarbiari soi jangatum pen Delhi rong sopi pen pherangkya phan birta nangpale dongkamukam pen wikibe karbing long life Bokajan subdivision angkang nongkache thangklong Bokajan College lapen Eastern Karbianglong College lapalong nia dimalong MLA Dr Numal Mumin arideng pen Mukhya Mantri Nijut Moina scheme ingpu pontanglo Urmiani ada porphai kebra chitima por pen Bokajan College along Principal Sanjay Kumar Singh pen kache phampu pona mailong aluhi sarpo man pen Assam along Deputy Speaker Dr Numal Mumin Bokajan Block Education Board Chairman Sardili Be Bokajan SDO Civil Debahuti Bora ACS tum Chitongdun Mayalong India Prime Minister Narendra Modi pen kaning je ponber akimang pon Beti Bachao Beti Parhao alam Assam Chief Minister Dr Himanta Biswa Sarma penta chedondun si deng dunlo la sojok Assam hawar angkang along anta anutin abang putin soarlo atum anta kijok wan kilong jia phanpura kedam tangarni Assam CM pen ing pupon tanglo Laso pen bache ton pon si soarlo atum sorkar pen masapso loge charli jia phan akirap kilong dun jia phan form tami ron ponlo labang so kirap kilong jilake HS first year atum surisi cheklo jon long pen long ponji la pen cheklo jon cap an long pon po la pen degree ke charli jia atuma phan cheklo jon along suri sira pharohini ra phokep lata cheklo jon cap an long pon po la pen graduation ke charli jia atuma phan cheklo jon along pen surihini ra pharo pho latami cheklojon kep an long ponji pusi MLA Dr Numal Mumin pen ningje pon Adunthula son thak thak si hanjang langso Eastern Karbianglong College along tami palidam thusi hadak tami Mukhya Mantri Nijut Moina Asoni Afom Ron Ponlo Kadukawe Bangsuri Sose Lo Charlie Ingjir Maratum an Afom Chodeng Dun Longlo Bokajan Benananterang Karbing Long Bai
Kidamtang pai ni phai cricket homarni Bokajan LAC angkang aparman Bharatiya Janata Yuwa Morcha mate BJYM East Karbi Anglong atumahin penchapate riponsi ingdeng troxike praner kep India's Independence Day ketalon ponjia menpen tiranga bike rally jame ke paman pon Lasonsi jaime ga tingpen anda por phai kri si pen lakhaing ko reisi Borjan MSC constituency HDP Mirjeng High School pathu aklampen tiranga bike rally pangcheng ponsi HDP Sukhanjan Hanjang Langso Balipathar Japrajan Santipur an tiranga bike rally bike ke pache jenga jame paman ponlo Bangso tiranga bike rally amayalong aluhi sarpo manpen Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Momin Karbi Anglong Autonomous Council Art and Culture EM Surjo Rongphar Education EM Richard Togbi EM Okut Mahanta MSc Madhuria Dhekial Phukon MSc Kadom Terangpi MSc Sorbon Kumar Telenga Food and Civil Supply Board Chairman Philip Teron Bokajan Education Board Chairman Sardili Be Metrology Board Chairman Silarson Rongpi VDC Chairman Sonaram Singnar VDC Chairman Simeon Rongphar Prabhari Robi Rongpi Lokhiram Rongpi BJYM Amai Pujiten Bepen ke Chenglok Man ke do ke the kidinga tumta chetong donsi labangso bangpharo ke thom so se arat atum tiranga bike rally along chetong donsi mesen pen pichun pon যুৱ মৰ্চাৰ দ্বাৰা কাৰ্বি আংলং জিলাৰ আমি ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা আজি বোকাজান সমষ্টিত আমি কৰিম লগতে আমি 4টা MSC কনষ্টিটুৱেঞ্চি বৰজান বোকাজান সৰুপথাৰ আৰু দেওপানী আমি কভাৰ কৰিম কভাৰ কৰি পেলাই আজি যিটো ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা আমাক যিসকল শ্বহীদে আমাক স্বাধীনতা দিলে তেখেতসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ আৰু ভাৰতৰ জনগণৰ মাজত ঐক্য শান্তি আৰু প্ৰগতি এইখিনিৰ যিটো আমি মূল বাণী এই বাণীটো প্ৰচাৰ কৰিবলৈ কাৰণে আজি ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আজি এই ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা হৈ আছে আৰু আমি হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা ঘৰে ঘৰে ত্ৰিৰংগা ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিম দুখীয়া মানুহবিলাকে ত্ৰিৰংগা কিনিব নোৱাৰে যিবিলাক আছে সেইবিলাকক আমি ত্ৰিৰংগা দিম যাতে তেখেতসকলেও এই আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাটো লৈ পেলাই আমাৰ স্বাধীনতাৰ দিৱসত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আজি আমি ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা কৰিছোঁ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত খুব সুন্দৰভাৱে কাম কৰি আছে তেখেতে কৰি যোৱা কামৰ ফলশ্ৰুতি হিচাপে আজি ভাৰতবৰ্ষৰ উন্নতি হৈছে অসমত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যেনেকৈ কাম কৰিছে কাউন্সিলৰটো আমাৰ CEM EM সকলৰ নেতৃত্বত খুব সুন্দৰ কাম হৈছে গতিকে এই কামবিলাকক আমি যেতিয়া ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাৰে ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাম শান্তি আৰু প্ৰগতি এই দুটা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কাৰ্বি আংলঙত আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ সেইটোৰ কাৰণে আমি এতিয়া আজি ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা কৰিম ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাৰ জৰিয়তে ৰাইজক আকৌ এবাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ মহত্বৰ বিষয়ে আমি জনাই যাম Sangti hidipen projenterang Karbi Anglong live Kedamtang ningkaning ko rapli so se aprang akisar saratum angbong isonson ni alam the kacheton te ajok ronggrup kachekak mate kacheplak nang dokoklo labang so jok puthot kachingrum thu asai kedeng ponthu ronggrup kachekak mate kacheplak laki isi kemesenang thekali lapen ajara sai mungle deng ponsidame katora dovek Lapuson se langhin constituency ke parlo being tiarong tame kedamtang ningkaning ko rapli aprang kachekak mate kacheplak ke dokok ajok radasai kedeng ponalong masap akatora dokok titi la si kedamtang alam ke kedamtang lo pumat hapon si puthot non owekimia por ahut abangke kaya teng kaya mang ason chingrum rapet pen jadasai amungle do positame ansose klemi dame nangjipura being tiarong asar bidya sing ingtia hemate pharla along kachingru mamai ingsam jin pen pedoponlo lapente labangso kachingru mamai along non iprang kewangji chojun choku adamasar lapen te ajara saile rong pen deng pontami nangchirap chitodun lapu pusi kachepo okdun don krisir kep atum chechak pon Aprang ke kapuna si cewadu no ala nono bang ke no ke ni ke la cerong bidang ti kemarong si cewadu tipo se bola pepe tipule Mandan nang coro lo kajo po la si hola so 2000 suri hinia ningkan pe non ningko rapli an lo la so ape ceka fu akisa rahut pe la so nili tumta chini dun delo la si la
kisar pada din ka cikap non obi kini tungke la non kitchen room ji tula so ni tungke bang lo la si non bang ke ni tumbang ta matha lo la si aprang ate ding tirong dopo si ni tung non ta ning chi thelo aprang ate nga si dopo lo non ta la si chibang lo ke la lo lan bang ke ni tung na kisar pu kai ke chini lu ne del he la na bang ke pini na tumhan media tumhan na chuphan angkok na chuphapen na tum kiwang jani surya karom pajuro pini ni tum na tumhan chuphan angkok bangla pulo kitum rong alam kidam tang fusar fisar kai hot bangke binti lopesi don suri don hau tamet dorapet tharapet churapet junapet sitamet angbong alom mate surinia ningkan pen kedam tang surya krek ingkor aga thoben kan bangke chok lim lo lasin non hala so angbong an bangke choprek jam asongsi bang bom lo sitamet hala so ang kai pena kon non uwi kimi tum bangke matha chikil la pensi pinie bangke hakot teng hakomang bin hakot te hakomang bin terong bet dora penang thara penang ku alang itu alam Cipaklang alam tum aninga klong alam pen aso Cipaklang cithana cimusi pini bangke militum binterong arong barim pusi punang kopo arong asaba hoi pen itum bangta alang don krisil kep aratum bangke deng pono lapen kiwang jia porani sitame posonsi rong pen ki klem nang kedam nang ima bike ko ke la non la forest reserve putha kalap lanon nitum ke forest along alu sigido asi hala so forest alu sido joine ke non bangke ala so forest pen dirijap la so pincong ye pan non FRC seng Langhin pen sarpang ring tikathar Karbing Long Live. Tangte bini Karbi Prime Time berta ke lapansi kang ton pon iglo ajo kemi.